abahas tujuh bu antara ring laki dan ring bini ini kesapora biasanya emanan ring bini bener biasanya ya bodoh saya cerean si laki bodoh kayak ring laki ini kenapa cang bini nah bu lagi na sampeyan lampok libur adik beri tak emanan kempang asodoko kayak mun bini na cer magi si laki makanya itu agina panjenengan mantir bi Allah tak emanan nak ketika bi Allah ibri isoki sekojak tak emanan ini kemudian pahi beki kapi kayak mun beri kesempatan abri sedih gelo kayak mun beri kesempatan untuk apareng karena sebiasa antara ring laki dan ring bini ini keliburan ring bini katunya laki ring laki ini biasa na burle-burna benitunya ring laki ini kebur leburna kau ring bini oke, loh secara fitrah nih kak, orang laki nih kebur leburna orang di, sementara orang bini nih kebur leburna benih orang laki bu, besar kok, gila karena lebur leburna orang bini kakak lampi, kaselok, kageleng, kalong, secara fitrah seni ini kalau karena takdir nih kapun, tak usah protes, ya orang laki kebur leburna benih ketunya, kau orang bini. Makanya mun sampean ajalan ben laki nak depak ke tengah embong kata ring bini ratin pahatole cek gigi normal aja